muraho mwegere hino tuganire. Iyo ubwo cyangwa kumva inkuru zivugwamo ijambo igikombe cy'isi, ndabizi neza ko hari amahirwe menshi yuko nibusanzwe ukurikirana hafi bya ruhago muri kerezo zawe hahita hazamo amazina y'ibirangirire nka Lionel Messi, Lamine Yamal, Mbappe, ibitego by'ubwiza budasanzwe byatsinzwe ndetse n'amakipe y'ibigugu ari kugudaguranira muri iri rushanwa. Ariko se wakwiyumva ute uramusobanurirwe neza ko mbere y'uko umusifuzi w'Ubuholandi Dan Makele wayoboye umukino wa mbere wahuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Paraguay mu kabiri ka Kamena tariki ya 11 turabona igikombe cy'isi cya 2026 ryaraye ikizwe akadomo ryamaze kuba inkuru ikomeye kurusha imikino nyirizina ubwayo. Uku kubyinwa mbere y'uko hacuranga umuziki w'imikino ikomeye ahanini byajyanaga no kubikimenya bose mu buryo butari busanzwe bw'irushanwa. Nta kindi cyabiteye usibye inkuru z'umusubirizo ziganjemo iz'udushyinguracumu ndetse n'iz'urucanege zabanje kwandikwa kuri irushanwa na mbere y'uko kuva kuba hari abantu batigeze bagera ku kibuga kubera ibibazo bya viza kandi bari nk'amashyiga inyuma ku makipe y'ibihugu byabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Politike y'ibifi binini byabo nka Perezida Donald Trump byatangiye guca amarenga yo gushora ukuboko mu migendekere y'iri rushanwa. Ibiciro by'amatike byateje umujinya umuranduranzuzi benshi mu bafana, ibyamwe umuntu wa Lamine Yamal kugeza ku maka zimwe za ngo turwane zatumye benshi bibaza niba kuko igikombe cyari cy'abafana bose. Ngaho rero ni mucakabogi dusubiza amaso inyuma, ariko bimwe bigamije kwinegura no gufatiraho isomo. Turebere hamwe ibintu bidasanzwe byaranze igikombe cy'isi cya 2026 twibanda ku byatitije isi yose hanze y'imbibi y'ikibuga. Ikaze ngende Joyce Gakomba. Aho mbeshya abakuru muri hano mu nyomozi gusa kuva na kera mu busanzwe impaka z'irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'ibihugu kuva cyatangira gukinirwa muri Irigwe ku nshuro ya mbere zatangiraga nibura hari amakipe y'amazina manini amaze gukina. Noneho abantu bagatangira kwibaza uburyo Pele ahushije ibitego kuko Zidane yateye umutwe Matelas kuko Ronaldinho Gauchi yacenze abantu 10 n'ibindi. Ariko muri 2026 byabaye indi nkuru inagoye kwibonera kibara. Nubwo hashize amezi make tumbara y'amatsinda ibaye, inkuru yatangiye kuvugwa cyane ntabwo ari umutoza cyangwa umukinnyi ahubwo yari abafana. Abanyamakuru n'abakora mu bitangazamakuru batangiye guhura n'imbogamizi zo kubona uburenganzira bwo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cyari cyakiriye igice kinini cy'imikino nacyo kigira ibamba, mu gihe FIFA yakomezaga kwamamaza ko ari igikombe cy'isi kizahuza abantu benshi kurusha ibindi byose byabayeho. Hari batangiye kwibaza niba kuko buri wese yari afite amahirwe angana yo kukigeramo. Kimwe mu bindi byakuriye amarangamutima menshi ni inkuru ya Omar Altan, umusifuzi mpuzamahanga ukomoka muri Somalia wari wahawe uburenganzira bwo gusifura igikombe cy'isi na FIFA, ariko ubutegetsi bwa Washington burangajwe imbere n'umwihanduzacumu Donald Trump rukamwima uruhushya rw'inzira rumwinjiza muri iki gihugu. Ibyanatumye umugabo w'imyaka 34 azingutwe asubira i Mogadishu. Uyu mugabo n'umufate minererwa yuko rwose abo mwembe rya Afrika bari bamutegereje nk'intwari yabo ndetse kazageza kure izina ry'igihugu cye. Ariko inzozi ze zahagaritswe n'ikibazo cya viza ubwabyo kuba yarafite ubutumwa bwemewe ndetse n'ibyangombwa byose ntabashe kubona uruhushya rwo kwinjira muri Amerika ku gihe. Iyo nkuru yahise ikimenyetso cy'ikibazo cyagutse kurushaho kuko atari we wenyine waragizeho ingaruka. Hari abanyamakuru, abafana n'abandi bakozi baturutse mu bihugu bitandukanye bavuga ko inzira yo kubona viza yari ndende, ihenze kandi itagaragaza ko igikombe cy'isi ari cy'abatuye isi yose nk'uko FIFA bivuga. Mu gihe ibyo bibazo byakomezaga kuvugwa, politiki nayo yatangiye kwinjira mu nkuru z'iri rushanwa. Kuba iri rushanwa ryakiriye n'ibihugu bitatu aribyo Amerika, Canada na Mexique byatumye rifatwa nk'ikimenyetso cy'ubufatanye bw'akarere ka Amerika y'Amajyaruguru. Nyamara inyuma y'ayo mashusho meza harakomeje kuvuga ibibazo birebana n'amavugurura adasanzwe y'amategeko mashya yo kwinjira muri Amerika ndetse n'impaka zishingiye ku mutekano. Hari abatangiye kuvuga ko politiki ishobora kuzagira ingaruka ku buryo abafana baturuka hirya no hino ku isi bazitabira irushanwa. Ibintu FIFA yakomeje guhakana ivuga ko ikoranira hafi n'inzego z'ibihugu byaryakiriye. Nk'ibyo bitari bihagije, hakurikiye indi nkuru yatumye imbuga nkoranyambaga zose igitutu FIFA ni ikibazo cy'ibiciro by'amatike. Abafana benshi batangaje ko kubona itike yo kureba imwe mu mikino ikomeye yashoboraga kugura amafaranga byari yarigeze igura mu mateka y'igikombe cy'isi. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe bavugaga ko irushanwa ryari riri kugenda rihinduka ibyo bifite gusa, aho umufana usanzwe atazakibasha kwibonera umukino n'amaso ye. Abandi bo bavugaga ko uburyo bwo kugura amatike bwari bugoye, bugashyira imbere abafite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga menshi cyangwa gukoresha uburyo bwihariye bwo kuyagura mbere y'abandi. Izi mpaka zose zabaga mu gihe amakipe yari agikora imyitozo ya nyuma, abafana bategura ingendo zabo ndetse n'isi yose itegereje ko umupira uryoheye amaso utangira kuzunguruka ku mahekera y'abakunzi bawo hirya no hino ku isi. Tekereza ko byari umusogongero gusa. Mu gihe abafana bamwe bari bahanganye n'ibibazo byo kugera ku kibuga, abandi bo bari batangiye gukora ibintu bitangaje byafashe internet yose. Ibintu byahinduye igikombe cy'isi cya 2026 ikirenze amarushanwa y'umupira w'amaguru. Reka ibyo nabyo tubirebeho.
Iyo by'amateka y'igikombe cy'isi hari abakinnyi aribo baba intwari z'irushanwa, ariko hari n'igihe abantu batari ku kibuga batwara umutima w'abafana kurusha abatsinda ibitego. Mu gikombe cy'isi cya 2026 imbuga nkoranyambaga zabaye nk'ikibuga cya kabiri, aho buri munsi havuye inkuru nshya, amashusho akwirakwira mu masegonda make, ndetse n'abantu batandukanye bagahinduka ibyamamare batabiteganyije. Kimwe mu bihe byibukwa cyane ni ugaruka k'umuhanzikazi ku rubyiniro rw'igikombe cy'isi. Uyu muhanzikazi ufite amamuko muri Colombia waramenyekanye cyane nyuma y'indirimbo Waka Waka yakoreshejwe mu gikombe cy'isi ya 2010, yongeye gutuma abafana benshi basubira mu mateka ubwo yagaragaraga mu birori bifitanye isano n'iri rushanwa. Ku mbuga nkoranyambaga amashusho yahise akwirakwira ku muvuduko udasanzwe. Benshi bavuga ko hari abahanzi bake bashobora guhuza umupira, umuziki n'umuco w'igikombe cy'isi nk'uko Shakira yabikoze mu gihe cy'imyaka 16. Ariko ntabwo ari ibyamamare gusa by'ibyo maso yakurikiranaga irushanwa, ahubwo abafana nabo bagize uruhare runini mu gukora inkuru zavuzwe cyane kuri FIFA igikombe cy'isi cya 2026. Muri zo harimo iz'abafana bafite imyambaro idasanzwe, imigenzo itangaje, ndetse n'uburyo bwo gushyigikira amakipe yabo bwatumye kamera ziberekezaho. Hari abagaragaye bambaye nk'intwari zo mu mateka, abandi bambaye imyambaro isa n'inyamaswa cyangwa ibindi bintu bitandukanye, byose bigamije gutuma igihugu cyabo kimenyekana bijyanye n'imigirire y'imico yacyo. Mu bafana bavuzwe cyane harimo abo muri Ekose bazwi umuco wabo wo gukora ibirori aho bajya hose, nubwo rimwe na rimwe ikipe yabo yaba iri mu bihe bigoye. Abafana ba Scotland bakomeje kuba kimwe mu bimenyetso by'ibyishimo n'umwuka w'ibirori mu gikombe cy'isi. Imyambaro yabo gakondo, indirimbo n'imbyino byatumye ibibuga n'imihanda y'imijyi yakira imikino bigira umwihariko. Hari kandi inkuru z'abafana ba Algeria zakoze ku mitima ya benshi. Abafana b'iyi kipe bazi ubwitange bukomeye, aho bamwe bakoze urugendo rurerure kugira ngo babe hafi ikipe yabo. Amabara y'ibendera, indirimbo n'ishyaka bagaragaje byabaye kimwe mu bintu byafashe amashusho menshi ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo umupira ushobora kurangira mu minota 90, ishyaka ry'abafana ryakomeje kugaragara nk'inkuru yihariye. Ariko rimwe na rimwe ntabwo ari abantu gusa batungura mu gikombe cy'isi. Muri irushanwa n'inyamaswa zabonye umwanya wo kuba ibyamamare. Imwe mu nkuru yatunguye benshi ni imbata yo mu mazi yagaragaye mu buryo budasanzwe maze igahinduka ikintu abantu bahererekanyije cyane kuri internet. Nubwo byasaga n'ikintu gito ugereranyije n'uburemere bw'amarushanwa, byerekanye uburyo igikombe cy'isi gishobora gukora inkuru ahantu umuntu atabitekerezaga. Ku rundi ruhande, itsinda ry'abafana b'ikipe y'igihugu ya Norvege bari bameze nk'aba Vikings, byazanye umwuka wihariye mu mihanda no ku kibuga. Bafite imyambaro isa n'iy'abarwanyi bo mu mateka ya Scandinavia, amahembe, indirimbo n'imyitwarire ituma abantu bahindukira. Byongeye kwerekana ko igikombe cy'isi atari imikino gusa, aho hari umwanya wo kwerekana imico n'imigenzo y'ibihugu bitandukanye. Ibi byose byatumye igikombe cy'isi cya 2026 ibirushanwa ryabereye ahantu habiri icyarimwe. Ku kibuga habaga amakipe ahanganye ashaka igikombe, ariko hanze yacyo hakaba indi mikino itagaragara ku rupapuro rw'amanota. Umukino w'abafana, imico, umuziki n'ibintu bitunguranye byabaga ari inkuru y'isi yose. Kandi uko iminsi y'irushanwa yakomezaga, ntabwo ibintu byose byari ibirori gusa. Hari n'ibibazo byatangiye guteza impaka zikomeye. Abantu bamwe batangiye kwibaza ku mikoranire ya FIFA n'abayobozi, ku byemezo byafashwe, ndetse n'ibindi byatumye igikombe cy'isi cya 2026 iba amwe mu marushanwa yahozwe cyane hanze y'ikibuga. Ubwo ibibazo byateje impaka rero, reka turebere hamwe impaka zikomeye zazengurutse isi hagati ya FIFA, Gianni Infantino, ibirego by'abafana, ndetse n'uko politiki yatangiye kugaragara mu gicucu cy'irushanwa rikomeye kurusha ayandi yose ku isi. Mu gihe abafana benshi barimo bishimira ibirori, imico itandukanye n'inkuru zidasanzwe zakomeza gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo rwose byabuzaga irushanwa ko ryari rifite urundi ruhande rwaryo rw'impaka. Harabonaga ko irushanwa ryari rigeze ku rwego rushya rw'ubucuruzi n'ikoranabuhanga, ariko abandi bakibaza ikizakurikiraho. Umwuka w'umupira w'amaguru utangiye gutakaza umwanya kubera politiki, amafaranga adasize n'ibyemezo bya FIFA. Kimwe mu byagarutsweho cyane ni uruhare rwa politiki muri iri rushanwa, cyane cyane kubera ko ryabereye ahanini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko icyo gihugu cyari kiyobowe na Perezida Donald Trump. Muri icyo gihe byatumye izina rye rigaruka kenshi mu nkuru z'igikombe cy'isi. Nubwo Trump yarimo yigaragaza nk'umwe mu bayobozi bashyigikiye cyane ko Amerika ikiri irushanwa, ariko nanone hari abamunengaga bavuga ko ibibazo bya politiki by'ibihugu, cyane cyane ibyerekeye abimukira n'amategeko yo kwinjira mu gihugu, byashoboraga kubangamira igitekerezo cya FIFA cyo gukora igikombe cy'isi gihuza ibihugu byose. Ku rundi ruhande, perezida wa FIFA Gianni Infantino yakomeje kuvuga ko igikombe cy'isi cya 2026 ari urugero rw'uko umupira ushobora guhuza imico n'amahanga atandukanye. Infantino yashimangiye ko kuba irushanwa ryarakiwe mu bihugu bitatu ari ikimenyetso cy'ubufatanye ndetse n'uburyo umupira ushobora kurenga imipaka. Ariko abamunenga bavugaga ko FIFA iri kwagura amarushanwa cyane kugira ngo yinjize amafaranga menshi aho gushyira imbere ubuzima bw'abakinnyi no guhangana mu kibuga byifuzwa n'abafana. Nk'uko twabigarutseho mu cyegeranyo kindi twabageneye cyavugaga ku buryo bwo kwagura
igikombe cy'isi kikagera ku makipe 48. Iki nacyo ni kimwe mu byemezo byavuzweho cyane. Abashyigikiye iki gitekerezo bavugaga ko gitanga amahirwe menshi ku bihugu bitandukanye, cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika, Aziya na CONCACAF. Ariko abatavuga rumwe nacyo bavugaga ko imikino myinshi ishobora gutera umunaniro ukabije ku bakinnyi, bigatuma ireme ry'imikino rigabanuka. Ikindi kibazo cyakuriye impaka nicyerekeye hydration breaks, cyangwa iminota yahagarikwamo imikino kugira ngo abakinnyi babone amazi kandi baruhuke, cyane cyane kubera ubushyuhe bwinshi bwagaragaye muri mwe mu mijyi yakiriye imikino. Ku ruhande rumwe abashyigikiye icyemezo bavuga ko ari nko kurinda ubuzima bw'abakinnyi mu bihe bw'ubushyuhe bukabije. Ku rundi ruhande hari abavugaga ko iminota y'inyongera yanduraga umuvuduko w'umukino ndetse igatuma umupira utakaza umwimerere wawo. Ariko ikibazo cyakuriye urusaku rwinshi kurusha ibindi ni icyiswe FIFA. Nyuma y'imikino ya Argentine, cyane cyane imwe mu mikino y'ingenzi y'irushanwa, bamwe mu bafana ku mbuga nkoranyambaga batangiye gukwirakwiza ibitekerezo bivuga ko FIFA yaba yaragiraga uruhare mu gufasha ikipe ya Argentine kugera kure. Abashinjaga FIFA bavugaga ko hari ibyemezo by'abasifuzi, amakarita ndetse n'imyanzuro ya VAR byagaragaraga nk'aho bishyigikiriye ikipe. Ibi bitekerezo byakomeje gukwirakwira cyane cyane ko Argentine yari ifite igitutu kinini kubera amateka yayo ndetse nuko benshi bari biteze kubona Lionel Messi asoza urugendo rwe rw'igikombe cy'isi mu buryo budasanzwe. Kubakwirakwizaga ibyo bitekerezo, ikipe ifite umukino ukomeye ku isi yafatirwagaho ibyemezo bibogamye by'abasifuzi byaba impamvu yo kongera ibihuha. Ariko FIFA n'abandi basesenguzi benshi bavuze ko nta gihamya ifatika yerekana ko hari umugambi wo gutonesha ikipe runaka, ahubwo ko amakosa y'abasifuzi n'impaka kuri VAR ari ibintu bisanzwe mu mupira w'amaguru. Icyatangaje benshi ni uburyo bw'inkoranyambaga zahinduye uburyo abantu bakurikiranagamo igikombe cy'isi. Mu myaka yashize impaka nyinshi zagarukaga ku banyamakuru n'ibiganiro kuri televiziyo, ariko muri 2026 buri mufana yari afite urubuga rwo gutanga ibitekerezo, gukora amashusho, gutangiza hashtag no kugira uruhare mu nkuru y'irushanwa. Rimwe na rimwe igitekerezo cy'umuntu umwe cyashobora kugera ku bantu babarirwa muri za miliyoni mu masaha make. Ibi byatumye igikombe cy'isi cya 2026 cy'irushanwa ritavugwaho rumwe gusa kubera ibyabereye mu kibuga, ahubwo kubera ibiganiro byaryo hanze yacyo. FIFA, abayobozi, abafana ndetse n'abakinnyi bose bari mu maso y'isi, aho buri cyemezo cyose cyahindukaga inkuru. Mu gihe amarushanwa yakomezaga kugera ku musozo, ikibazo cyari gisigaye ari kimwe: ese nyuma y'imyaka myinshi abantu bazibuka igikombe cy'isi cya 2026 kubera ibitego byayo n'abayitwaye, cyangwa bazayibuka kubera inkuru zose zayikikije hanze y'ikibuga? Reka nabyo tubiganireho di. Iyo igikombe cy'isi kirangiye nk'uku, ibisigara mu mateka si ibitego gusa, si amazina y'abakinnyi gusa, ahubwo ni inkuru zose zacyo zagiye ziba hanze y'ikibuga. Ku cyo muri 2026 ntabwo ari ibihugu byonyine byari banganye ku kibuga, ahubwo n'imijyi yakiriye irushanwa yarahindutse, ihinduka ahantu hahuza imico, ubukungu n'amarangamutima y'abantu baturutse impande zose z'isi. Kuva kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera muri Canada na Mexique, imijyi yakira imikino yabaye nk'ibibuga binini by'umuco, ahantu ubusanzwe abantu bahurira ku kazi, mu bucuruzi cyangwa mu buzima bwa buri munsi hahindutse ahantu higanjemo amabara y'amabendera, indirimbo z'abafana ndetse n'ibirori byerekana ko umupira w'amaguru urenze iminota 90 ukinirwa mu kibuga. Mu mijyi yo muri Amerika, irushanwa ryazanye impinduka zikomeye mu buryo abantu babonaga umupira w'amaguru. Igihugu cyari gisanzwe kizwi cyane ku mikino nka basketball, baseball na football yo muri Amerika, cyabonye uburyo umupira w'amaguru ushobora guhuza abantu benshi. Abafana baturutse muri Amerika, Aziya, Uburayi na Amerika y'Epfo bazanye imico yabo, batuma imihanda ihinduka ahantu ho kwishimira ubudasa bw'isi. Ku ruhande rwa Canada, irushanwa ryabaye umwanya wo kwerekana ko umupira w'amaguru ushobora gukura mu bihugu bitari bisanzwe bifatwa nk'ibihanganye muri uyu mukino. Abafana babonye uburyo amakipe n'abantu batandukanye bashobora guhurira hamwe, mu gihe imijyi yakira imikino yinjizaga amafaranga menshi mu bukerarugendo, amahoteli, ubucuruzi ndetse n'imirimo mishya. Naho muri Mexique, igihugu gifite amateka akomeye mu gikombe cy'isi, irushanwa ryabaye ikindi gice mu rukundo rw'abanya-Mexique n'umupira w'amaguru. Kuba cyari kimwe mu bihugu byakiriye irushanwa byongeye kwerekana uruhare rwa Amerika y'Amajyaruguru mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Ariko nubwo igikombe cy'isi cya 2026 cyasize ibihe byinshi byiza, ese n'ibibazo byinshi abantu bazakomeza kwibazaho. Ese kwagura irushanwa no kurigira rinini kurusha mbere byaba byarafashije abafana bose, cyangwa byungukiyemo cyane n'ibikora rutura by'ubucuruzi? Ese ibibazo bya viza, ibiciro by'amatike n'impaka za politike bizibagirana, cyangwa bizaba igice cy'ingenzi mu mateka y'irushanwa? Aho imyaka izashira, abantu bazibuka gusa uwatsinze igikombe cy'igitego cya nyuma, bazibukana ya mashusho yabasetsaga, impaka zabatandukanyaga, abafana bakoze amateka n'imijyi yahindutse urubuga rw'ibirori by'isi yose. Inaha dusoreje iki cyegeranyo, gusa niba ufite igitekerezo, inyunganizi, ikibazo cyangwa ikindi wifuza kuduhamo nk'inama, ntuzazuyaze kutumenyesha unyuze ahatangirwa ibitekerezo, kandi wigire kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Like, share, comment na subscribe. Ni Joyce Gakomba.